anei bok goal par manang gola khung hi chuan mani mola inkhel an ni boka wangin Chelsea an chak mai dona ngai tu an tama Leeds United la table mong pha team an ni boka wangin Chelsea an chak ring lo tu an tlem hle amero chu Stamford Bridge team name zok Leeds laka Chelsea in 2-0 man shoi nuwa an cheswal chun som hi amaka minute somruk pasarina Moises Caicedo chuan Jayden Bogley titlua penalty a choi Leeds tan en mecha chuan penalty hi goal a chantirin 2-1 ani a pa makta doi zaman Caicedo fall hun a fu lova Chelsea tlar nung a pher ve shim wang ti in soila min pompui tun thane mang atira goal ven him thupui Leeds United in goal khung an tuipui chawa Chelsea tlar nung pher takin an puitel minute somsari pathumna an sipur su jovin achan berchu Chelsea tlar nung pher wangani Leeds United ball tholu satlia tak anga langchu Josh Achimpong Malagosto le Robert Sanchez tan an pechok thailo veka tlar nung buai nuai kara Okafor chuan achui lut Chelsea goal ni an chua nuwa goal dang khung le na rem chang an neya ma se an chorlo Joe Pedro chuan khung bel na rem chang an neya uyom takin crossbar a tau pera Cole Palmer point a ming thato sa ti that bel na rem chang nei ma se Moises